Reka tubifurize igicamunsi ciza, igicamunsi c'umugisha nshuti bakunzi ba None TV, dore turagarutse rwose tugarutse twirukanka cane bitewe n'uko ibintu vyakomeje kutugera hariya mu burasirazuba bwa Congo, kuko ubu tuvugana rwose ivumbi ryatumutse hano hafi ya Goma, ibintu vyabaye ibindi bindi. Reka tubasaba gukanda subscribe, like na share hano ku bya None TV kugira ngo rwose igihe tugishizeho inkuru yacu cyangwa se update iyo ari yo yose ujye uba tayari cyangwa se ujye uba mu ba mbere babona notification kugira ngo ubikurikiranire hafi rwose, kuko rwose ubu tuvugana hano muri burasirazuba bwa Congo ibintu vyabaye ibindi bintu byakaze. Noneho mwa bantu mwe iyi M23 yisize insenda, kuko ubu tuvugana abantu baturiye hano, baturiye i Rubavu hano muri murenge wa Rubavu neza ubwo turavuga abantu baturiye hano hafi mu nkengero, ubwo tuvuga ngo ni mu mupaka w'u Rwanda na Congo, hano mu murenge wa Rubavu neza hari umusozi uri imbere yabo baba bareba rwose, uri haruguru neza y'uyu mujyi wa Goma. Ubu tuvugana hari kubera imirwano, aka kanya kari kubera imirwano yakutuye ntiwareba M23 ndetse na FARDC biri guhangana, uretse yuko ngo M23 imere nabi. iyi FARDC barirukanse, bari kwirukanka ibintu vyabayobeye, bari kwiruka ngo bahambiriye ibintu byose, ibintu byakomeye cyane. Mwabantu mwe murumva ko ikirometero kimwe gisigaye kugira ngo binjire mu mujyi wa Goma, kuko umusozi bari kurwana n'ubu tuvugana niwo musozi we strategique. Umuntu ufite uwo musozi rwose, umuntu uba ufite uwo musozi wundi uri haruguru ya Goma neza, hejuru ya Goma neza gakeya, Goma bayifite gutya mu biganza. None ubu tuvugana iyi M23 tayari, kuko tuvugana n'amasasu umuntu uri hara mu murenge wa Rubavu rwose, amasasu ari kumvikana n'ibisasu by'ibikompara biri kumvikana hano, kuko ibintu vyabaye birebire cyane. Mwabona mwe ibintu ntago byoroshe, ni nyuma y'uko muri iyi minsi hasigaye iminsi 3 rwose wari umuyobozi w'uyu mujyi wa Goma ndetse by'umwihariko n'iyi Kivu y'Iburasirazuba bw'i Congo, uwo bita Peter Chirimwabo aje kwivuganwa rwose n'intare za Salamu cyangwa se n'umutwe M23, uretse n'uwo rwose ndetse na General Omega wari umuyobozi mukuru wa FDLR. Mwagiye mwumva ko nuko n'umuyobozi wa Wazalendo nawe yarapfuye. Abayobozi bakomeye cyane cyangwa se abasirikare bakomeye cyane bakomeje kugenda bapfa bicirwa ku rugamba. Twakuye amakuru yuko rwose uyu Peter Chirimwabo ni nyuma yuko yaratangiye kugenda agerwa amajanja n'uyu Kisekedi, avuga yuko ngo rwose nta kintu ari gufasha iki gisirikare ciwe, ngo yari yifashe gutya nawe aritoratora ngo asimbukiye Sake kurwana na M23, birangira we bamurasiye mu nzira gusa ataranagerayo. Ni nyuma yuko rwose uwo munsi yanarashwe ni Sake, no byaje kurangira inafashwe cyane. None ubu tuvugana tayari uyu mujyi wa Goma nimwe yahoraga yibereye, ubu tuvugana iyi M23 nayo ukaba kumva ko iri hafi kandi ubu tuvugana aya masegonda ashize gusanga n'ico kilometero twabaraga kitacyuzuye yuko yaba igeze muri uyu mujyi wa Goma. Sawa gusa rwose mu mujyi wa Goma, kuko hose bumvisha ko na Sake ibintu byakomeye cyane. aba South Africa bakomeje nabo kugenda bagwa ku rugamba, abagera ku 9 rwose araza Sake naho basize ubuzima. Abasadeki bo ngo barirukanze, barahunze, ibintu byarakomeye cyane ngo ntibishoboreye. aba mercenaires abaki bose ibintu ngo byabayobeye cyane. Murumva ko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi, kuko ubu tuvugana rwose ntago byoroshe habe namba ibintu byakaze. Saha gusa rwose hano za Kibumba mwumvishe ko ibintu nabo byakomeje kugenda biba rudubi cyane. Hano za Kanyamahoro mu nkengero za Rusayo, intambara urugamba rwashushe, bari kurwana ivumbi ryatumutse. Mwabantu umuntu tuvugana noneho abantu baturiye hariya rwose hano za Rubavu mu nkengero, mbese mu nkengero za Congo, bivuga ngo Rwanda rw'u Rwanda mu nkengero za Congo, abo bantu ntago bagisinzira bitewe nuko imiriro yitwa amasasi, imirindi y'amasasi, bikompara bari kurasa ibiki byose. Intambara ko ibintu byabaye ibicika. Ese tuvuga mbese M23 mbese irafata uyu mujyi wa Goma cyangwa se ntagira gufata, ese biragenda bite? Ni nyuma y'uko ngo biteze yuko ngo bakomeje kugenda bafata abasirikare benshi cyane, abasadeki abaki bose babarunda hariya muri kibaya cya Nyiragongo ngo batazaja kwinjira muri mujyi wa Goma. Ariko tuvuga mwumvishe yuko rwose bari hejuru gakeya y'uyu mujyi wa Goma, bari tayari kuba bakwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Mwabantu mwe iyi update kuko ntingiye buri kanje ko ndabageza update mbabwo ukuntu ibintu bihagaze rwose, kuko tuvugana tugomba kwinjirana muri uyu mujyi wa Goma neza tayari. Niyo mukomera twinjiramo ko twinjiramo, mwumve ko rwose ibintu ara mahoro. Reka tubashimire mwabanye ni bya None TV, gusa tubasaba gukanda subscribe, like na share. Amakuru yacu nahagaruka cyawe ni mu kanya gake cyane, mujye kure.